siapa kita imaya kami kulor wana chua kano yuma megala mene embas nang para ejin mut po wagala wa masao ja kam tu hebya dang mi isi de stang po le jinga inga wa mem sang pero ong po won tinya apa pa wong yo ko yo ejin mut we man si mi yonga dang mun ro de yi ba ba han pa de siao to wagala wom ti be yi bo pen kala ejin mut ti yang pa nga le ejin wagala wa to the lun ai ye me ya wom tu nya po ong tu em po pe nga de le yang pa em kai po pe ye me ya swa o ja ini yang nga da de yang po chua we man na klam ai ye we yu ong po ngap klam klam berkat men kwa au ben kwa ko no ipa to chi sin ga si de man pa ka kle no ga yong na yo ku mo pun chi mo chi berkat yong mem so men sla yo lu tiu yo pe kemen cirta usun tu de telur ke buta ipa ole kaman ga chak pejebon nei wong boy berkat kun ni gochting no dekat lebanon bertengan lebanon bertengan udah dong obrol gede yo pekat wan em dong ni ya pom yo pon bodo ko wan hadu umi ni tak sai wila itu Ivile iwas nyau pelaji katuklan ni ya merong kutut membam puak ibaya sumun sim he pochi jikali wong po changa se wono tiba ki me ya na demo wi de cham pra I me ya yang ngapa na man tpai ki katum enus nya am gam ki do boy ki pis tlu bertu yang ngalan kwa de nya kutin na pa mi hakmat yang pakat ni de man kami bi penjuru re ase klam na man kau na mensi kedua rakang kom to ngala bakang luti umur yang ngarse de kang weni mati ojian ngakam ni me ya senum binaki tibang ema ai na bi ban kaluti I me ya I was kam sende ko ban kalo usum turut ko kite amul yere upo usum turut lor le buta ipo ole kaman de cham ko jubo nei wong boy berkat putih dojiteng uno dekat kelebenong bertengan usum turut lor le buta ipo ole kaman de cham ko jubo nei wong boy berkat putih dojiteng